Veoma mi je, kako da vam kažem, puno srce ovih dana, jer svaki dan se nešto događalo. Punio sam tako neke utiske emotivne i tako, ne samo, kažem, zbog izložbe Bogoplenca, nego što sam osjetio da u suštini ljudi trebaju toplinu riječi, muzike ili kako hoćete, makar bilo guslanje ili bilo uz gitaru ili bilo koji izraz. Prosto su žedni i gladni toga. I onda stvarno nije šteta, niti mi je žao truda. Baš sam pisao tamo kući, kažem, eto da mi Bog da samo snage da izdržim u tom. Jer ipak je to, kako da vam kažem, jedan intenzivitet koji daje. Osim toga da ne zaboravim, ja sam ovdje opet susreo one koje nikada nisam u stvari ni napustio, moje zemljake. Nas koji smo zajedno rasli u jednoj maloj provinciji, koji smo utvrdili svoje postojanje dobrotom i ljubavi, da ih poslije toliko godina, jedan reče, kaže, pa vidjet ćemo se opet poslije 4 godina, kaže, ne da Bog, nego sad se vidim. Tako kažem da ovaj moj boravak, ja se vraćam već preko stupu nedeljak, i već onda poslije toga imam dogovor za posjetu u Hagu. Brine me ovo sad sa mladićima, ovo sve skupa, jer ja sam ipak sad izvan toga i znam da mu je teško bilo, ali eto, ja ću preneti pozdrave. Još što mogu vam reći, na veliku radost moju kad smo bili u manastiru Vladika je, par sveštenika su jednu akciju podržali da svim onim zatvorenicima, njih ima 26, u tih 26 imate i ove generale i ove sve koji su došli, što kažu, koji su na državnoj ipak jednoj brizi. Ali imate one iz Republike Srpske jadnike koji ni za cigarete nemaju. Tako da se napravila akcija da hoće i njima ponijeti, a izgleda ćemo im moći i slavu platiti, slave sad Svetog Aranđela. Što se tiče ovoga dijela i ovoga rada mog, što da vam kažem, ja sam oduvijek se bavio svetiteljima, ratnicima, mučenicima. Nekako u tom trouglu se odvijao taj moj rad. To u suštini imate ovdje, bez obzira što su neki radovi od prije 30 godina, 35 godina, do skorih radova, zadnjih radova. Jer u svom radu uvijek se umjetnik okreće materijalu, ali nekom novom izrazu. Jer ovo vidite, ovo su klasične, ovo mi je duhovnik, jedan prekrasni monah. To ne bi moglo se kažem, to vam je isto kao svoje dete, taj starac. Miro, koji inspiriše uvijek i samo mene ili određene druge radove. Ili kažemo ovako, posle utiska rata u Bosni i svemu, da se rodi, kažem, čitava jedna serija, treba da počne, serija prikaze kolike stradanja i patnje smo imali. A onda najzadnje Srbi iz Kosova. Da nije njih, da su se digli tamo na one barikade, blizno Kosovo, zauvijek od nas. Ali ovo prosto kao zadrška, evo vidite kako ide dan za danom, danas i Njemci kaže gotovo. Tako da se jedan put prekine i to hipnotisanje, razumijete, Evropa nema, znači, alternative ili ona ne damo Kosovo. U stvari nije istina. Jedno i drugo, da jedan put nek bude istina prava, zato su nam Nemci puno pomogli. Jednostavno kažu, vi ste ovako, a ovo je ovako, crno ili bijelo, a nama su prodavali godinama, razumijete, sivu. Znači, kao zadržat ćemo, ali ćemo ovo i ono. To je, kažem, taj jedan izraz od čovjeka i ova ovdje žena ispoštena. Mi ćemo, najvjerovatnije, naš parohija redovno vozi humanitarnu pomoć. Sad već početkom novembra odvesti jednu 100 kubnih metara pomoći Sjevernom Kosovu. Mislim, bez smo mi da spremamo i tako dalje. Pa šta drugo da vam kažem? Radujem se najveće, kažem, radost mi je u tom što sam i kroz službu Gospodu u služenjima svim crkvama, ovdje sutra ću da služim i tu, sa ljubavlju i što kažu služio Bogu. I onda sa razgovorom sa ljudima, sa prenošenjem te pozitivne energije, te ljubavi, nije nikad dosta. Ovo spomeni smo i karate. I to je nešto, kako da kažem. Tako da prosto se čovjek razbije u nekoliko delova, ali svaki deo za sebe ima svoju snagu i budi određenu nadu
budi određene nove energije i snage kod ljudi. Eto, tako kažem da baš mislim da ću se vratiti i vraćam se sa osjećajem. Ja sam bio kod mojih. Danas sam isto bio kod jednog divnog, starije generacije mog zemljaka. Prosto ne samo da slušam njegove riječi, nego svaki gest, to je plemenitosti, rođene plemenitosti, koju ni svijet nije mogu da pokvari. Ni ovaj svijet oko njih. Eto to, pa ja se nadam, baš jučer Vladika govorio, baš nam je drago što došao, kažem, o Vladiku što mene zovnete, i vi neki put. Eto tako, hvala vam na pažnji, prosto.